Herkese iyi akşamlar. Şimdi size çok güzel bir dana kaburga tarifi vereceğiz. Şimdi ben mutfağa geçeceğim. Önce tadım yapacağız. Здравейте на всички от мен. Днешната рецепта ще бъде телешки ребърца на фурна с гарнитура от... Много е вкусно. С гарнитура от пилав и руска салата. Хайде сега да видим как се приготвя. Evet, şimdi gördüğünüz gibi etlerimizi bıçakla kestik. İçlerine birer tane sarımsak koyuyoruz. Ребърцата се нарязват и върху тях се правят леки прорези. В тях се слага малко скелетки чесън. Evet, birazcık tereyağı ve zeytin koyuyoruz. Zeytinyağı. Намазват се също така с зехтини и масълце. Baharat olarak tuz, karabiber, kekik ve biberiye, rozmarin. И се вкусяват със сол, черен пипер, розмарин и мащерка. Evet, güzelce görüyorsunuz, böyle masaj yaparaktan yediriyoruz her şeyi içine, baharatları. Прави се един много хубав масаж, за да може подправките да отидат навсякъде. Altına folyo ve üzerine kağıt koyuyoruz. И след това се поставят в тавичка, която е застлана с хартия за печене. Evet, gördüğünüz gibi etler çok güzel ve üzerine tekrar kağıt kapatacağız. Отгоре отново ще сложи хартия за печене и след това алуминиево фолио. Sonra folyoyu da kapatıp güzelce saracağız ve bir gece dolapta bekleyeceğiz. И след това ще остави месото да се маринова за едно денонощие в хладилник. Evet, diğer gün 200 derecede 3,5 saat fırına koyacağız. На следващия ден слагаме във фурната за 3 часа и половина общо, като 3 часа с фолиото. След това се маха фолиото, връща се във фурната за още 30 минути, за да се запече. Evet, Lina'nın da dediği gibi 3 saat gördüğünüz gibi böyle fırında koyuyoruz. Sonra üzerine açıyoruz. Yarım saatte böyle güzelce kızarmasını bekliyoruz. Gerçekten mükemmel, lezzetli ve çok ekonomik bir tarif, tavsiye ederiz. Както повечето наши рецепти, това е една много икономична, лесна рецепта, вкусна, така че ви съветваме да я приготвите вкъщи и след това да споделите резултата, да кажете дали ви е харесало и също така, нали, може да ни последвате. Davia Slatko, afiyet olsun herkese. Bay bay, güle güle. Приятен апетит на всички. Чао, чао, до скоро.